Zonga fano ni raba hone asikereke dzene dzine zwa zwino nṋe ndi khou nyaga u thoma muzika ndi lini he vha swika hone vha thoma muzika ndi a fulufhela uri khamusi uri vha tshi thoma muzika vha si thome nga Razorman nahone ndi ḓo swika nda vhudzisa uri ili dzina ḽa Razorman ndi ngani vho shumisa ḽone but ndi khou nyaga u ḓivha uri ndi khou thoma ngo ḓivha uri Zonga fano ni raba hone asikereke dzine ra to divesa dzi beat dza vhaṅwe muthu a ḓi swika vho a ima hanefhaḽa nga murahu a ḓi sokou rekhodiwa zwezwo zwittu muthu a swika vha a khou ḓi pfhela dzharaṱani u tou rekhodaho zwa vhukuma kuma ndo thoma u rekhoda nga 2013. Ndo shuma music album dza shumisa ili dzina ḽa ndo shuma music album dza Messenger dzina ḽanga iyi vha ndi tshi aluwa vha tshi mbidza Mesiya. okay Dzina ḽanga ndi Mesiya Malakiya Nedzamba so vhathu vha ri ndari ndi tshi sedza ndari ndi khwine ndi ḓivhidze Messenger zwino ai havha huna murathu wanga no ḓa nga murahu nga hafha no ntevhela no itwa fulufhelo ndi ene muthu a ḓa na iḽi dzina ḽa Razorman ngori ndori ndi tshi khou bvo rekhoda ḽiṅwe ḓuvha ndi na khotsimnene wanga muṅwe muṱuku ro vhuya ra rekhoda iṅwe ṱireke na murathu wanga wa Lasbon to pfa ṱireke yono yavho a i ngo tshimbila a ri khotsimulu wone vha tou rwa ngo rali ungari na zwino ṱhamusi vha to vha reiza like u khou itea mini nda ri mulandu a ri ha man a ri ite so man why vha sa vha tshintsha ili dzina ḽa uri Messenger a vha namba vha ri vhone vha pfhi Razorman nda ri a vho Razorman vho ḓala nga maanḓa a ri ha vho Razorman fhano Muzanzi a vhaho ndi khwine vhone vha ḓi phushela dzina ḽa Razorman nda ri hayi murathu wanga ari a khou amba ngo ralo kha ri ndi vhone nda thoma hanefho phusha Razorman nda zwivhona zwori ha vhathu a vha khou tou ḽi pfhesesa shapu mara a swika tshifhinga tshe vhathu vha 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 tshi vho khou ṱoḓa u tou vhudzisesa uri na Razorman ndi ufhio ngori vhathu vha vha tshi ri vha tshi dzhena online ha bva vho Razorman hu na muṅwe muṱhanga ono itwa Razorman Zimbabwe hu na muṅwe Razorman wa Zambia so hawo vho tshi bvesa vhone havha vhathu kana nṋe ndi bvele fhasi hange vha khou zwi vhona so vhathu vha fhedza vha tshi khou zwi vhona zwori okay akho uyu u hone kho uyu zwa zwino hayi dzina ḽo vha kule nga maanḓa dzina ḽi khou bva kha khotsimnene fulufhelo Razorman fulufhelo a farise zwenezwo ngauri tshiko tshumela nga maanḓa nga heḽi dzina ndi Razorman ndi muambi wa muzika ḓe Razorman khamusini vha ḓo tou bvisa muzika une vha u imba hone kha mizika yoṱhe iri hone shangoni ndi ngani vho nanga wonoyo muzika une vhone vha imba wone vho Razorman vha imba muzika wa reggae na dance hall zwa zwino ndi khou phusha nga maanḓesa muzika wa reggae ngori ndi kale nga maanḓa ndi tshi khou ri ndi phushe reggae ngori musi ndi tshi thoma ndo vha ndi tshi khou thoma nga dance hall kha khotsimulu ndi tshi ya u rekhoda masana ndi vha ndi khou dia dance hall zwino hafhanoni kha vho Gera Beat ma GBM ndi tshi dzhena ndi vha ndi tshi khou phusha reggae so tshanda tsha ho munene a vhidzwa Gera Beat musi a tshi tamba reggae u vha a tshi khou kunguwedza nga maanḓa tshifhinga tshinzhi arali a nga vhuya a tori ndi hone tsini a tamba beat u ya zwiḓivha nene muno uri Razorman zwi nga si iteye nda sokou dia beat zwi nga si iteye a bve hola munhu a songo i lilela beat ndi khou ita album ya vhuvhili zwino nga nṱhani uri nda sendela tsini naye u nrwela zwiṅwe zwithu zwine na nṋe nda sokou pfha dzi ṱireke dzo ḓala tshithu tshe tsha ita uri ndi fune nga maanḓa muzika wa reggae ndo ri ndi tshi aluwa ndo vha ndi tshi funesa nga maanḓa vho Colbert Mukwevho na vho na khotsimulu vho Khakhathi na mukomana wanga vho Ramagweja na vhathu vho no fana na vho na munna wa vhane Ntshenge so una
una hava vhathu ve vha vha tshi epe nda ndi tshi dzula hone una vhaṅwe vhathu ve vha vha tshi tamba nga maanḓa dzi track edzo. Nṋe nda kha ḓi vha muṱuku nga maanḓa mara dzharaṱani ho tshi funeswa nga maanḓa dza kereke, mara tsini ine nda ndi tshi dzula hone vhathu vhanzhi vha tshi kona uri vha tambe hedzo track lune na nṋe nda zwipfa nda tshi zwipfa zwori arali nda nga soko takalela nda nga soko sendela tsini ndi nga guda zwinzhi kha home music. Una message uvha u tshi khou isa message vhathuni. Ndi hafho nda thoma u tevhelela reggae, ndi tshi khou tevhelela reggae tshithu tshe tsha to mpusha nga maanḓa tsha ri ni iwe hezwi zwithu nga zwi kona ndi mudzipo fhedzi ndi Rofiwa Nethwadzi. Ndi ene muthu we a ita uri ndi tshintshe zwithu zwoṱhe zwinoni zwori nṋe ndi a tamba dance hall, ndi a tamba mini nda mbo ḓi to tevhelela reggae straight ngori ni hola munna uri a tshisa reggae a thi ngo themba ndi mungana wanga, a thi ngo themba ngori nṋe ro muḓowela a tshi khou dia gospel. So ambo ḓiri a tshi dzhena nga reggae a ita uri shango ḽoṱhe hu si ni Venḓa fhedzi shango ḽoṱhe. Nṋe ndi ane nda shuma hone ndi shuma nga maanḓa ndi tshi province, ndi a ri musi ara ndi khou sokou uri ndi traka nda nga sokou ndi khou mutamba vhathu vhanzhi vha pfa vha tshi khou mbudzisa vha tshi ri na u muna ndi uḽa wa Muvenḓa na. So zwi amba zwori shango ḽinoni ḽa hafha Muzanzi province nnzhi vha muḓivha ho munna. So ndi ene muthu wa nṱuṱuwedza nga maanḓa uri na nṋe ndi fhedze ndi tshi khou wela kha heḽi buḓo uri zwi a fana musi na uri ndi khou ita muzika wa so ho muzika ononi ngori ndo aluwa ndi tshi u funa ndi nga fhedza ndi tshi khou imba. Ndi ene muthu wa nṱuṱuwedza nga maanḓa nda ri ndi tshi mu vhudzisesa a nṱalutshedza uri ni arali ni tshi khou ṱoḓa u tamba reggae ahuna problem, nṋe nga nṱanganyisa na muthu a nṱanganyisa na producer yanga zwa zwine nda khou shuma naye Gera Beat. Ḓuvha ḽo tou thoma fhedzi ndi uri nda sokou pfunga na zwino ṱhamusi ndi kale ndi tshi khou shuma naye nga vhaṅwe vhana vha kona u fara vhanna like vha kona u fara muthu zwavhuḓi o ḓa muḓini wawe u sokou pfunga na zwino ṱhamusi u dzula hanefho vha khou zwi vhona. So ndi hanevho vhathu vhe vha nṱuṱuwedza nga maanḓa nda ri ndi tshi to swika hanefhaḽa nda vha ndi khou ṱangana na manedzha wanga si zwiḽavho khaphi ra sathu ḓivha no ḓivhana vhana vha ri vha tshi vhona a ri hamba sokou namba sokou takwa family vha khou zwi vhona. Na nṋe ndi a tama dzhena hoyo muṱa nga nḓila nga nḓila vha khou amba ngayo wa Razoman ya zwi pfa uri vho ṱanganedziwa nga zwanḓa zwa phuvhe muṱani wa Gera Beat khathihi na vhathu vho faraho na vho vharengi vho Nethwadzi ngauralo. Fhedzi ri tshi khou bvela phanḓa na heneyo nyambedzano ndi tshi khou ri kha vhone vhane vha khou swika uri vha nga tshino tshifhinga ri khou vha ṱangadza nga maanḓa ri khou vha funa kha zwithu vha shera vha comment vha like tshiṅwe hafhu vha rumele dzi gift zwi star vha nga ḓi zwi rumela. Fhedzi ndi nawe mueni wanga hafhanoni ndi vho Razoman ri tshi khou pfukela phanḓa kha musi kha mbudziso ni khou tevhela. Fhedzi network ya vho Mbosikoni ya bahanela uri ndi nga bvela phanḓa nayo. Fhedzi zwi tshi kha ḓi dzula a zwi khakhisi vhana vha mukala ngauri vha ḓo dovha futhi vha vhuya ra dovha ra bvela phanḓa kha musi no swika hone ravha ri tshi khou ralo tshintsha na maipfi. Ndi munna ane vha ya amba zwavhuḓi nga maanḓa, ndi munna ane vha ya tolola vho to ḓifela vhone vhaṋe vha tshi khou lingedza u ṱalutshedza uri na muzika une vha vho nangisiwa nga mini nahone ndi ngani vha tshi pfa uri a hu tshena muṅwe muzika nga nnḓa ha hoyunoni. Ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwo ndi tshi khou ri ndi khou lindela vha tshi dovha futhi vha vhuya. Ndi khou ri vha maanḓa Tshifhiwa Chief khathihi na Patshadzo ndi for sure ndi manager wa muyeni wanga havha muhulwane khathihi na muapostol fani Gera Beat ya mudau khou nga maanḓa ni vho shela mulenzhe kha vhari ndi tevhele muyeni wanga kha musi ndi ḓo kona u vhuya naye nga u to ralo. A thi vha wani khou wana vhathu vho no khou hone vha ri ṱalela sorry for posho ri ḓo tea u wana zwidulo zwi no mona tea uri ri tshi takuwa songo to ita dzi posho nga fana wankala ni khou nyaga zwidulo zwo mona ho to mona ho dzuliwa ho tea uri na posho songo vha hone. Fhedzi ndi khou ḓivha lindela uri network kha musi ḓo futhi vha tendele vha kone u dovha futhi vha vhuya ri bvele phanḓa ni wamba vhana vha mukala. Ndi tshi khou ri kha vhone arali vha tshi khou swika ne vha nyaga u ḓi wana vho dzula ngo to rali na Ligwena the one in the big most vho tendelwa interview vha no dzi ta mahala thi zwino vhone vha tshi khou ḓi rengisana. So ndi khou takala nga maanḓa ngori havha mona vhane ndi khou vha musi ndi murengisi vhukuma vha ya kona u ḓivhea vhulegelegeni vha ya kona u ḓi rengisa nga nḓila ya tshiṱovu nga maanḓa. Fhedziha nga ḓuvha ndo ḽa vhone kha ndi tambe ila namudze ela beauty ine ndi mukungu wa Big Boss Podcast.
vale mafai mando zviamba uri befritala vana vamukara kana ndivari chitimbidza gore ndi sedze itoita vana tfeboti ndisimushoda kutakuwatakuwa ndichiitirwa zvone nendodzidzilaela ngatovharo pedzira ndikaribonga makevo kusvika ovouya ya karamutangamidzala ningangero otovakonodzirapo futi apa kachikironi changa ribvere pamba nowamba keso bakojoina bo raso mem network yafungeta jalasi network yafungeta jalasi singo tulusila muyeni kati nyago fa zwinji nga manga kaba mulwane ngauri ndi bapfale ba muwambi naone abdibo goshini akopota kana abdibo shina koita kasi ya zamzika ngauto rap and demand binari ko social ambilino bachiri boba bachiri zanga mamba ngeni kerekene skubu ya bati umara bachi shop ndikaribu sanga mamba alfono ndakaribu na batu wati baba bashikora batikeza ngapa noni ndikaribu mamba alfono urenda ko bana bakabatu wati baba bashikora bartika sisi kwama udzirapa namne kamisina varashikola beresa henyambo dzano ingauto raro vachikosikona vaishora vaita zvote zvine zvatiitiwe isimudziri vakukungwedza kana vakutikedza vakusapota big nos podcast network yava mutikohana zvino network yava mutikohana zvino mapedzi yakamisini vachidhora kuti vadositane vaiwana akale vanga vatovhumera pale vavodzirana vana vadzambe mariyo yoritenera nyana ratoma rarishumishumi mara zvazvino iyosvikoni kuhana network resikonya kudiva zvimwevo kamisini zvine zvakuiteya nepa ibona leshinga kohana uba eda awuna mungu muthu ane avana vapo tsini navo kamsini reshimise lutingo lavo ayintendeli uba eda pasa zwino tidiburi ku chikochimbisana okay ya sitonga shikola network yavo ikosvika na ya hana vauchingaremisha dzidzi na jalasi ma vauchinga dzinotoweke nisikola vanatola tongavidzarisa zvimwevo ndikomba ngauri yenyambedzana rero refarasvardi isikochimbirala matakeni vana vamukaramana nitoke kutomwetisa zvimwevo okay vavouya ya kabantanga mudzilenga Erasmus kabantanga dzilenga keso ndikorobanga manda baraso man ya keso ndono saba ndo ya kitangana ya ndikobona zone ndo ya kitangani dire aurina mudaka sishango lote yabana amara ndikona ndikokona mabona zvazvenori ribvere pamba kamusini no naela nyambedzano yashivораzo ndikorobanga manda eboringedza nganga ndiladzotori vapesere vokono voya hapa nini rako nodzura ngodo hari rikobvera pamba ndikodwanda takanza ndivati vana vakusikone vasidziva nanzidikobana muchanda kwembana ndi maindi kana ndira muzika wa reggae ane ova achimba na dance hall ndi muzika lononga hip hop nyana uchimbiwa so muzika hone una hip hop nyana wa dance hall fedzi hai zvachinoba kuimba reggae fedzi arikubvera pamba borazumen ndisikora bela sare kamusini zvinovaita ngandani zvamuzika zvinobadori yazvinga zvitanga zvinozakana ndinakona dzine ndazitanganyisa nganda mushumo wabo nebaishuma kamusini zvapersonal mara ndikonyagodhivavo uri
khamusi ndanda pfha muzika vha mu vhala dzibugu kana vha mu act na zwithu zwi no nga hezwo mushonga i khou vhutsala kha zwithu zwi ngaho hezwo vho Razorman. Hai zwa zwino hai zwa ro to focus kha zwa muzika na zwezwi zwa mushumo na zwezwi zwo tshimbila ri tshi thusa vhathu na tshiṅwe tshimiswa tshene tsho no ṱangana na GBM zwa zwino ri tshimbila ri tshi thusa vhathu u fana na zwezwi zwithu zwi shumiswa nga vhathu vha vhafumakadzi vhathu vha sina zwithu zwo no fana na zwiḽiwa ri nazwo ri a kona u tshimbila musi ri tshi thusa vhathu zwa zwino tshithu tshihulwane tshene nda ndi khou ṱoḓa uri ndi to tshi ita ndi u vulanyana tshiimiswa mani khotsimulo ndi u vulanyana tshiimiswa huna vhathu vhanzhi vhene ri tshi tshimbila pha nḓilani ra soko ri tshi khou pfhuka muthu wa soko muvhona zwori ho muthu hanga u soko dzula nnḓa nga u funa a zwiho so arali nda nga tovha na power na maanḓa nda tshi nga tama nga maanḓa uri na nṋe musi ara mudzimu vha nga ntsireledza vha ntonda ndi fhedze ndo vula tshiimiswa tsho no fana na tshetsho ndi tshone muhumbuloni wanga ndi uri musi ndi tshi khou aluwa ndi fhedze ndi tshi khou thusa vhaṅwe vhathu. Ya ndi khou livhuwesa nga maanḓa u vha na hoko kuhumbulele ngauri a si nṋe ane nda khou ṱoḓa u ḓiwana khamusi ndi khou tshila zwavhuḓi ndi khou nyaga u thusa na vhaṅwe vhathu heyi mbudziso ndi musani nda ndi nayo ndi tshi ḓo vha musani ma ndi ḓo ndi musani khamusi vha tou bvisela khagala tshoṱhe kha heḽo fhungo kana zwi tshi kwama heḽo fhungo futhi ndi khou ḓivha uri vha tshi sala khamusi vha tshi dzhena kha heḽi buḓo ḽa zwa muzika afha hayani ndo sala kwamba zwa mafhungo a kereke mafhungo a zwikona ndi na vhuambe zwi to ngari zwo fhaṱela hafho kha vhone so ndi khou nyanga u ḓivha uri vha tshi sala vha tshi dzhena khazwo ndi tshi nga hafhano ndi nga vhala ha mme kana ha khotsi hafho hayani muṱani kha lushaka vha hone na vhane ndi dzinambi kana ndi vhaimbi u nga vhone vho Razo vhane khamusi ri nga ḓivha vho edza vhone kha lushaka ngei murahu. Hayani dzharaṱani zwavhuḓi ndi tshi sedza ahuna muthu we a takuwa murahu ungari hezwi zwithu vhoi hovha hu tshi tovha na muthu a vha khou ṱoḓa u zwi ita a fhedza a songo tsha zwi fhedzisa daswa zwo ri zwi tshi swika zwa vha zwi tshi khou wela nṱhanga ngori zwo thoma ndi kha ḓi tovha muṱuku nga maanḓa musi mukegulu vha sa ri ṱuwa shangoni miyanga vha tshi nṱalutshedza vho nṱalutshedza uri kha mushumo wa muzwala wanga muṅwe wa musidzana ndo tshina nga maanḓa ndi na 2 years ende zwithu zwenda ndi khou zwi tshina zwa khou ṱuwelana na tshigubu ende ndi zwithu zwiṅwe zwe zwa mphawa nga maanḓa zwithu zwo no fana na zwezwo a u tou vha vhona muthu we nda nga ri vho dzharaṱani o aluwavho ndi tshi muḓivha uri o vha a muimbi hashu ri tou vha vhona muṅwe munna o no itwa vhari hoyu ndi mukomana wanga zwavhuḓi u dzhena kereke ya apostoli ya tshigubu hoyu noni muambeli wa kereke ya tshigubu ya vhumiriri ndi wa dzharaṱani ndi mukomana wanga straight enduru so kha Facebook vha muvhidza vha muvhidza nyina ndi ṱhamusi ḓo vhukula ri kha ḓi interview kha ḓi ya phanḓa ri tovha na that thing yorini zwithu arali zwi khou pfhi ri zwi ite ri a zwi ita zwithu zwi arali khou pfhi zwi a itiwa ri a zwi phusha urini ri fhedzisele ri tshi khou swikelela kha hetsho tshipiḓa tshene ranga vha ri tshi khou tshi ṱoḓa vhutshiloni so a u tou vha vhona muthu ene nda nga ri ṱhamusi ndo ri ndi tshi khou aluwa dzharaṱani nda pfha tshipfi havhaḽa vha ya imba muthu we nda ri ndi tshi khou aluwa a vha tshi tou ntsumbedza zwo ri ṅwananga hezwi zwa vhuimbeleli ungari ndi khou zwi wana kha nṋe ndi mukegulu ndi miyanga vha vha tshi ri musi vha tshi khou vho vhuya hayani vha tshi khou kiḽina wa tshi tou zwi pfha na musi zwi tshi khou bva tshikoloni uri mukegulu vha hone vho swika ngori ri khonani hangei ḓo pfha hu tshi khou diwa khwairi like vho aluwa vha muthu wa dzi khwairi nga maanḓa so ndi nga ri ndo dzhielani phanḓa. Zwavhuḓi heyi mpho yo siwa nga mukegulu noni ndi khou dzhia tshila tshipiḓa tsha uri vhafasi na mudzimu vha ya ṱangana Razorman vha ya ṱangana ndi tshithu tshithihi ende no razama uri ri a zwi shavha a zwi shavhiwi ngorini arali u khou ṱoḓa thuso u ḓo ḓumbela kha mudzimu u ḓo ḓi tou sendela henevho vha hau vha ḓa vha u blessa ngori vha nga si nsendele muthu wa Amerika ha mḓivhi vha khou zwi vhona vho dzharaṱani ndi khou livhuwesa nga maanḓa vho Razorman khamusi ri tshi khou bvela phanḓa ri tshi khou lavhelesa uri zwi tshi kwama dzangalelo
la u funa muzika ndo zwithu vha khou ṱalutshedza mafhungo a uri vho ro ṱangana na muṱa wa ha Gera Beats na vhaṅwe vhanzhi na manager wavho zwa ita uri vha tou pfa vho no tou vha na family. So nṋe ndi khou nyanga u pfa kha vhone zwa zwino swika vha vhone na muzika straight zwa zwino uri dzangalelo ḽo thoma u hula kana u khwaṱha kana u sathulea vhone vho achieve zwifhio kana vho swikelela zwifhio kha zwezwi musi vha nḓilani ya zwa muzika. Ya ndi mbudziso iṅwe yavhuḓi nga maanḓa enoni. Anda ndi sathu tou i wanavho kha dzi interview ndo ita dzi interview dzo no swika vhoma 13 mara ndi ya avhari henoni ndi to i finyela ndi to i finyela u ṱuṱuwedzea hanga kha ndi no rini so ro amba zwithu zwa so rino rini nṋe vho vha zwiḓivha vho Gera uri ndi muthu ene athina tshifuvha ndi no rini na musi arali ndi na problem ndi a kona uri havho vhanna vhane nda shumisana navho ndi vha ṱalutshedze vha kona uri ni vha nyite ndi pfha ungari na zwino ṱhamusi hela zwithu zwe nda ndi tshi khou humbula ngazwo a zwi tsheo vha khou zwi vhona. So u dzangalelo ḽanga ḽo to swika zwavhuḓi nga maanḓa musi ndi tshi khou ṱangana navho avha vhanna kha sia ḽa music ngori u to ṱangana navho hanga avha vhanna ndo mbo ḓi wana manager vhathu vha thoma u ntevhelela ndi uri ndo vha ndi tshi khou sokou kha dzi social media interview dzoṱhe dze nda dzi wana ndi khou dzi wana fhasi hanevha vhanna. Bana. So that's why ndi tshi ri GBM na track hone hafhaḽa ndo vhuya nda i ridzepu nyana GBM yo hulesa havhaḽa vhanna vha na muhumbulo wo fhaṱa muthu vha na muhumbulo wo takalela u vhona muṅwe muthu o swika huṅwe fhethu ende arali vha nga vhona vhathu vha vha ḓivha vho Gera Beat vha ḓivha vho Khaphi vhathu enda khamba ngavho asi vhanna vhene vha nga ri ṱhamusi ndi vhanna arali vha sokou ṱangana vho nḓilani asi vhanna vhene vha nga ri ha vhanna ndi vhone vhene vha khou ita mushumo mungafha hayi ndi vhaṅwe vhanna vhene vha khou ḓi tshilela life vha vhona. So ya ndi vhone ndi hone fhethu he nda ri ndi tshi ri khiti nda zwi pfha na nṋe muṋe uri hafha zwino kha music kha vha ri ndi shume ndo vha ndi sathu ntsha music munzhi ubva tshe nda thoma ndo to thoma to intsha mahola nga November ndi tshi khou ntsha 12 track ende ubva ndo thoma u shuma be na vhathu last year ubva last year u swika zwa zwino ndi nga vha ndo no vha na dzi track ngori khou ḓo ntsha album ya vhuraru ya vhuvhili GBM yone i ḓovha i ya vhuraru ndi khou ḓo ntsha ngavho dzi ngavho October i ḓovha i tshi khou bva album heyo album yono i nga vha no to salapo ṱhamusi na track nna uri i ḓale. So vha khou zwi vhona zwo ri mbilu ya muthu yo takala afho zwi amba zwo ri muthu a tshi soko ndi a sokou humbula fhaḽa fhethu humbo soko bva track a sokou humbula fhaḽa fhethu humbo soko bva track ndi musi mbilu ya muthu yo takala mbilu ya takala na plate ya swika hafhanoni hayi zwatimala Diana asala mavhala fhasi ange nda to swisinedza na muroho. Ya ndiko ndi vhusa nga maanḓa mafhungo a thandela ndi nga se dzula kha ndo ro vho ṱalutshedza uri vhono vha na thandela mbili ine hu tonga ya ni ya fara track dza 12 thandela ya track dza 12 ndi ya vhuvhili yo thoma ndo i shuma masanani na Khotsimulo ina track dza 7 i vhidzwa vhaitele nga mulalo ndi tshi ita hela album nda khou itela mukegulu vha vhono ṱuwa so ya tshi tovha luimbo lwo ri ni musi ndo dzula na nṋe ndi ite ndi tshi humbula mukegulu na musi hanefho vha dela vha kona u zwi vhona zwo ri talente heyi vha i sia hayi i khou pushiwa i khou ya phanḓa kha zwanḓa zwa vhuphuvhe a yo ngo to sokou sala na muthu zwawe ina lizhaka nḓila ndi khou livhasa nga maanḓa kha musi zwenezwi vha kha lwendo lwa zwa muzika u bva hangei murahu kha masana vha tshi khou ḓa hafhanoni kha Gera Beat vhane vha khou shuma na sa producer ndi khou nyanga u lavhelesa zwa zwino uri vha ri vhudza uri kha musi khaedu dzine dza vha hone muzikani dzine vho no ṱangana nadzo ndi dzifhio hone vha zwi kona nga nḓilaḓe kha musi zwi kone vha dzi kunda vha si nyame ngo ndi hone vhathu vhanzhi vhane vho ro ṱangana na luvhondo vha mbo ḓi dzula fhasi vha lila mbo ḓi tshaya vha sa kona u pfuka vhone vho zwi kona nga nḓilaḓe
dzikaiti dzodala nga maanda kamuzika iyi ndingatotama nga maanda uri ndifirise heli fungo karari rajena kamuzika ro jenera chelede ndi apo ndirazovaisala hone mara karari rajena kamuzika richigojena kamuzika ngori ne I want to send message ola message uchitochia pala kabatu havala vatu ndivane vene vadzofola message vakonoita uri iwe hezvo zvitu zvene wakuzvitodza ukonozviwana mara usongori uchikojena kamumusic wavo kutojena kamumusic ngori nendovona lesendere ndovona mudzipopedzi achigobhukwa ngamanda nane ndiyajena palaini tamsi nane zvidochimbira nditodiya palani nane ndapedza ndisingobhukiwa ndapopedza nane ndichikonyama so uchikojena kamumusic aritojena ngambiro vana mukala narufuno ezvi zvitu ndimbidzo ara mutwarira kuita mumusiki havasi kuita mumusiki ngatana chelede adzola kuzvidza zori asimbidzo ara mutwarira achikuita mumusiki ava kuita ngarufuno na utakalela like hezvo zvitu zvene ava kuita zvone ngorini vatu vanji musi richiita chitori vari kuvona zorini ai hola mukene unofara mukene ukuchimbila nga mini ai nanara ndangaita zvitu zvaso ndizopedza ndichikopopa ende kaindastry yamumusiki zvibhambisa ngamanda ngorini hapala petui eintu ndanga vataruchedza iyi vangasiteni ubva chandatomoita music ndatomo uuploada online mini atituve ndakona nori ndiye ndi withdraw la chelede mara ndikale ndikamusic vakozibona so zviyangorini mutu ukufuna mini and atikonyama ni ndikodiri musi izvezvo ndosenda mumusiki noari kutambwa nga vatu vai30 ndidove kuri kuti ndiye ndinchemwe chelede ndi 20 studio ndiye ndirecorde zvivaziko hezvi zvitu zvivazikubva mbiru so dzichallenges dzodala nga maanda rinorini musini richikotoda tuso kavatu vene rava rodzibudza zorini vadori patuso hezvila zvitu zvichenje ngedze isongo chavahone ila tuso una vatu vanji veravasedza rine savaimbi urini ndivone vatu vene vangatakusa aya mabhudhu avo rine mara arali musirari musi richikoyohumbela vatu vava vachikorini hai dhisani vajiye vave saitini usave na something yanene vayiita urini vaye vavonise rushaka zvipedza zvichikouwisa muya so rine roditojenavo ngantani yarufuno rwaurini nene izvi zvitu ndiyazvifuna hati kutozviita ngachelede uyavidziwa gigini ndovya ndavidziwa gigini ayani ndichikotobva Joburg ronosvika luviri rote ndandichitwa pala gigini ndochimisa masheleni anga handisi kova ndatodza napeni nendifunisa nga mandorini ndiise mumusiki vatuni nadzi celebration dzadzigigi dzene ndava ndikudziita vatu vajena free ende ndiva ndikototori vatu vapfe muzika ara muntu angapa muzika utova na vaviri vararu vene vadotakalela vari vachisvika nduni vakonotamba kana vadownload zvezvo zvitu zviva zikunyitelo nane ndikonowana zvezvo zivhiwa zvituku nga zvituku dzitotizviya dzadala dzavanji so ndandichisva pala yani ndikotojena ndiperforme kuti murapi ukotojena mumwe ngachipinga changa ndarelaxa mburi kudiya ndobhadhelo tsayani ndoshiya mushuma panoni ndiri rava ndiopusha aola chitopedza ndichisendela tsina daiden na stage ndabe ndikongoisa stiki nanevo ndijena achava avo kuisa mumwe chitiki hapo ndatozvivona zorini hapo ngari ndingatsisa performance mara ndambodita mini ndarai ngori ezvi zvitu zvendakozviita atikozviitelo rini amusi vatu vari nendiyakona kana hani hezvitu ndikozviita ngarufuno mumusiki kane zvotitobvapo pasi mumusiki ndiyafuna ndoaluwa ndichidhiya zvingoma zvinoni last born yange ini avatsini apanoni yanga vafarire zvikotikoti vangasitende otozvikokotozviya kamukala so ndoaluwa ndichidhiya zvone izvi zvitu rune mumusiki utovanga ngomumbiluni ndorinawo vatu vangazama uri vayanyitisa hani kana vantsesa hani hanepo petwe ndandobvidzaone ndatova ndaviyela futi lwavuviri mwaudhaho ndaviyelela ndandichisvika handova tiite same thing babo ndatiudza zorini atingadzoneta ngori nezvitu zenda ndikuzviita ngantana rufuno ndavidziwa lwavuraru ndiyape ndava ndichivotomovona lorina wape ula muno kutuwa ari muvidzi ndandichividzwa pala ndasvika ndapuwa chipidha vavona vatu vevatodivudza zorini hava vatu ndivone vatu vene vangamupa sapoto yote
yote ndarichijena stage navala vatu vote ndoti handawana yotangana na kotsi murunduri ndisadhibuzori ndifare mini ndiliche mini vatu vote vasansedza ndikondopefuma ndindote mara ndadhibudza zorini ndizvitu zvaiteya apedza avona manji obva nepalorini kavabve vomira mano vakuzivona zori hatina mano ofika vabve vomira mano ende hezvo zvitu zvikotetolorini ndonyamisiwa vavona kavange nosave na problemu ambotipangwa yenenovidzwa GBM yohulesa vatu vanohangorindi ndiavala vatu vava kurinditse mini ndaona vatu vatu vachivovuya vachivochakaleta ndiapenda kunovona uri muntu zviamba zvori angatouraya uchitosedza ndizvipe zvitu zvinhu zvakuti angori asi kale anepa kutopera na 2 minutes akupira nditse ndomira mano zvino ndopanga GBM vatu vavovuya murau ende ndi mutu mutii ndinokutova stage so the challenges idzodala ngamanda panoni kaindustry and arati vasokuri hai nendikubona mukene ndikongofana na mukene ola mukene avadhivizoro la mukene kupusha ngamini hai una spirit chawo china kupusha ngacho la munhu kana ene munotitodaluwela vachidzifunela uri hai ndi utifana navo razo ndipatu unodiambela kotevelo sakonoamba utotitopedza kuneta ndi vanji vana vene vakorwa ulimbo ruti vanamba vavotuwa ndichakuma ndikurivanga ngamanda marazo vavakadzibhala pamba hai one anepo iyi ingavapakipinga ndikorivesa ngamanda marazo henyembo dzanekosvikona yandipela ngamanda ndimwe yenyembo dzanonei ndidohumbula henoni ndinyembo dzano ine ndodhiponyanga utecheresa zvavudhivudhi ngauri vava vatikuanechera nga ndira yavudhi ngamanda ndofana kuona uri musi vakopangana na challenge vane vaifenya ngaukomberera ngaunga avavona zvinokuitiwa ngavatu vone vakodhiva uri ndimina zvinoenda kutoba zvoni so ndisakotovona ngari maklapisi ndiayane ramba dzibhari madzidongi uri ichilaisongo ichikolima kana ichikopokodza chigaringi kana dzembei isongo kungoridziwa ngazvino kuiteya masaitini isedze panda fedzi so ndizvine vone vokona upenya dzikhaedu ngaheyo ndira yaukomberera naufokasa so nane ndidozviita ngoraro ndikunobonga manda vorazoman kuvura richikobvera panda ndabalero zvino ubvira zveno ndabalero conference koto todofanga ntango tichinoona wambula kungori una album ine yakoda so zvamboro ndizimwe zvindavarire chimara kone kupfuri vone vane zvazvino vasiko custom richineva vakacho after whole hauchipera atori January ndisipo zvine kamutsero nga vasiko nobva kwarasoman uyu next year tamusinga wemajanuary zvavudhivo rina zvitu zvinji zverakuti rizviita palani una music video ari tuva raitoma noitoma rotoita music video mutii rakungotosumbedza vatu ri ane palani hairi zvikoudha zvitu so ndiatembo rina management udova nawo neunodhirugisa urini ichitori next year rive rikutoma ngorini album dzikodhalesa ende ari dzikodhalesa ngorali kuti ova una music video ene vatu vava kutomobona una vatu vene vasadhive razomani una vatu vene vakutotoma tobona razomani namusi una vatu vene vari musi ndichinamela stage vari nandini nembaona 8 track nditofa ndikotomangala kunori kani aingomfanela matsina razomani ndi mumwe mutu ene utichirera nomali asi nawo ndulila ngatoda bhuto lava lingapa kotsimulu vatodzimuwana auditorali atikuchira kuchirwa nomali so ndingabudza vatu uri ndikavaimele zvitu zvavudhi ngamanda zvitu zvene zvadhova zvichikudhaka vatu asi zvitu zvamatamba zvitu zvopondelani ndi zvitu zvene mutu nyina nyi ena ngarudzula tsina mwana kana mutu mulwane agonozvitecheresa agonozvisedza more fire ndikoriwasanga manda richikobvera panda na razoman ndiri muyeni kada tomukondraso yale vane hava ronekedza muyeni wacho chikala platform yauri anechere karabado imagine wona nivo razo namusi
rodzula ngorali vha tshi khou anetshela lwendo lwavho zwithu zwine vhane vha khou zwi ita vha khou zwi ṱongisa kwamba uri ndi zwithu zwavhuḓi vhathu vashu zwithu zwavhuḓi vhathu vashu ndi khou livhuwa nga maanḓa Murazo fhedzi hei mbudziso ndi ya tsini yo fhedzisela ine nda khou vha vhudzisa yone Murazo ndi i funa nga maanḓa ya mbudziso a zwi konadzei ndavha na nyambedzano mbudziso no nga hei nda si vhudzise nda sa vhudzise mbudziso ndi a pfha ungari a thi ngo ita nyambedzano Murazo mene mukomana wanga ndi khou nyanga u ḓivha uri vha khou tama u ḓi wana vha tshi khou bveledzisana vhaṅwe vhaimbi kana vhaṅwe vhathu vhutshiloni uri navho vha swikevho kha level ine vhone vha vha khayo kana vha khou nyaga u ḓi wana vhone vha tshi khou lusa kana u bvela phanḓa na fulo ḽa u ḓi bveledzisa vhone vhane vha tshi ya nṱha na u ya nṱha na u ya nṱha na u ya nṱha hone arali vha tshi khou nyaga u ita zwithu zwo ya nṱha nṱha a vha vhaṅwe vha re fhasi vha ri mini ngavho ndayanduna ndi ya hafha na musi ungari ndo ṱangana na dzimbudziso dza dangerous nga maanḓa zwo radio khotsimulo nṋe ndi muthu ono funa nga maanḓa u ṅwatelana right so muṅwe a dzhia tshiṅwe nṋe nda dzhia tshiṅwe ndi zwi takalela nga maanḓa huna muthu kana hayani hangeini ndi na vhatukana vho no swika vhavhili zwa zwino vhene ndo no thoma kha music wo thoma ono ḓi tovha vho saithini ha u tsini na nṋe mara u khou bva zwanḓani zwanga hafhanoni huna zwithu zwinzhi zwine nda kha music huna musiwana unoitwa Reslo u bva haningei nṱheni nda bva hone akhakhu ndi mutukana nda dzula naye nga maanḓa ra pusha nga maanḓa music ndi na track dze nda recorda nga maanḓa naye network yako nyako tumo ubakakisa zino hizi kwa kwa masaudi murakezo ya kama panda nitakuwa kuda kutaka kakanya ya ndina hapa enda dzula hone zwa zwino ndina kotsi munene wanga ungari oneta interviews dza 4 ubva chiabva bvenda nga January uko zita nga nthani ya kotsi mulu wawe na group inene aba GBM so ndi resesa uone hapa chini ndi muimbi uvizwa Chizni okay ya araba chimudiva uvizwa Chizni vhathu vhanzhi vamudhiva nga maanḓa una track ya incha nga maanḓa yo vhane vhathu vaifuna nga maanḓa one day ndi muimbi so una hapa none nda dzula hone una mwe mtukana wa Mchangana onovizwa Clean Star naye ndo muchiya ndamuvisa tsini zwa zwino wa mtukana ukupusha zwanḓa lune na nṋe ndiri musi ndi jamba zorini na musi una zwinwe mara zwithu zwenda ndi kuzwiamba ovha kuzwijia tshipanga to ila network iko tumurikakela zwino iko tumurikakela ende riko siko ni rava riko fedza na nyembedzano yashu na Razman ai network yako rita mini nga chifhinga tsho fhedzisela wa Razo nga chifhinga tsho fhedzisela nga chifhinga tsho fhedzisela mara asmani ndiko takana mafhungo ari vho vhala vhathu vho vhalaho vhane vha khou to sumbedzisa tshoṱhe uri a vha khou nyaga u gonya vha vhoṱhe kana a vha khou nyaga u ḓibveledzisa vha vhoṱhe vha khou sedza na vhaṅwe nga hafha murahu uri kha ri ṱuwe roṱhe thoma maṅwalo amba mafhungo uri ni tshi shuma ni sedzana uri singo vha nani a salela murahu so vhone vha khou ita hezwi zwithu zwoṱhe nga nḓila ya vhugwamani zwa khwaṱhisedza uri vhone na muraina vhathu ndi tshithihi ndikhoasa nga maanḓa fhedziha hei mbusonana hedzi mbusonana ndi khou dzi musayi ndi dzo fhedzisela ndi khou nyaga u ḓivha uri muzika wavho kana muzika wavho ndi ngafhi na ngafhi hune wa wanala hone afha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani kha dzi puḽatifomo dza muzika ndi dzifhio dzine kha muzika ra muthu a nga swika a khou ṱoḓa u ḓo wana hone Vho Razo muzika wa Vho Razomani u wanala kha YouTube vha soko dzhena fhala kha YouTube vha ndi Razomani nga R khulwane Razomani it's RAZORMAN kha YouTube kha Spotify kha Apple Music iTunes hoṱhe hune a wana lone music Razomani u available u hone hu to taiboy ha ngo duma mara hangei u hone o to
Azimana oduma ngamanda ngori kezina musi odzula na the one and only the big boss. Yeah, Mr. Junkie baby. Dangi wasala zipio nisbe wasala warazomena duma futi. Ukela babona zvakunamela panoni. Ndotakala ngamanda ndokudzana manager wangu rini. Hey broadcasting ndidzula ndichikoesedza chipinga chinji. Ava muna vapusha lunei karari uchitova huna vamwe vanna vene ravari chitova riri kuzvivona rina zvitu vanna vamudzimu kari viyetsini risapote vana kotsimulu vakuita zvitu zvavudzi ngamanda broadcast yavo kotsimulu ndi ikotusa rine savaimbi sadziactors savamwari voramabhindu vatu vanji vakodha panoni vakododibviridzisa vakodoamba zvitori zvavo panoni kaibroadcast yavo ndizvitu zvanotesanga mumanda vatu vanji vototai ari konozijera ntamara karari chikonovona ngalitora ngamurawo vakushuma mushumo wavudzi ngamanda ndikonobonga manda Razo purpose yashindiyo neyo riambe nadzi upcoming artist riambe na vatu vane vavonala vasongodhuma vari ndanga tuwandaenda vidza Queen aba apa ndava ndichikomu interview unoziva zvine vatu vasazvidive una wayamusikotira muvidza so ndingazondisikonye ratobva vatu vanonga vuyore vanei nakotakuwa uri nikonotakuwa nikonoboniwa musikobonaamara marikoboniwa zvambari pfanda yachandavona rikorazvimisana vana vamukana pari wasanga manda ndosvika uri vawananisa hani ka vatu vane kamusini vanga vatyori hei ndina muchato kana ndina munyanya kana ndikonyegota event so ndikonyegolana Razo man ave ahoni kana ndikonekadzi advice nditoamba na Razo ndikazvinonyana ndingapone ranga vari chikovawana honi Razo man Razomani vatu vamudzimu kabhukiwe Razomani kotohumbela Razomani kavidziwe michatoni Razomani nadzimfuni kavidziwe dzione treke dzene dzangaladza vatu zvavudhi mimuyayatsa Razomani kavidziwe michatoni Razomani uhone rune vatu vamudzimu dzodhalisa dzitreke Razomani uwana vangamukwama kamaneja wawe unovidzwa DJ Kapi mara kaFacebook zvazvino ukotividza kapate patuchedzo udivisa kapate patuchedzo zvazvino number phone dzawe vangamukwama ka 072 985 3760 kava ndidzidhove 072 98 53760 kana vakwama Razomani ka 064 99 21 668 064 99 21 668 kana ka Facebook ndi Razoman GBM youlesa kana kapate patuchedzo vangakwama na muproducer yanga Gerabiti uone ka social media ka TikTok ndi DJ Kapi pro studio editor nendi Razomani Gerabiti ndi Gerabiti so ndikotohumbela vatu rushaka rwa hashu rushaka rwa Afrika chipembe bukani kaladzi aveni bukani mukomano aveni bukani muratu aveni bukani Razomani onifarira message more fire Razomani more fire yeah ndikotsakamboita mastiki ngamamba afuna kuvhura ngacho chirando ari pavhala ngacho Razomani kari pavhala ngacho kavaatomuambe ndiambe zvanga zvofensera vane vabva kunovhala ngazvazvona musikovhala vona vavhare mne ndikoti wasanga mamba kabone vasikone vavakoribaba anakwamba ni big mouse the one and only Mr. Junkie mababy Junkie ron ndisikori kabone avari bonesenga Razomani achipezene chamba chitu Razomani aronese vatu vacho ndakamanda vatu vote vosvikawo apa noni ka broadcast yakutsimuro big mouse ndiri one love ja respect king ave navo rini ari protect ka zvithu zvote zveradza vari chikuita zvone more fire jia Rastafari
Yeah, I'm out, guys. Thank you very much. Trust me, follow one page on the follow about comment about the sort. Please, guys, mutakawa habibi. Ngabona ngafika kule. Hinda Rushaka. Rukuribu wabo Big Moss. Ndi bamwe babahashi bapfumo banebo abakurudisera mbekanya mushumi yabo rine. The Trucking Drive Show na Big Moss. Bofara Razoman. Mune bamavuza rutambo. Baba ku interview nga wo Moss. Yo bambekanya mushumo ya wodi DJ Kapi Uri aridove afurutangane nga kadzimwe mbekanya mushumo dzine ridari kwamba ngadzo kana ari kupfa zvone ririwa vo Razomani ava ri vafelechedze nga maipfi avudi avo Razomani richitova richikorivuwa zvezvava zvichikoiteya Dwanila Namosi yeah. Over message over the Ngomanda over Razomana over Big Moss abafari bachisa panda vozvikona vozvikonesa voita zvote zvivava kufunira bazviite Dwanila Namosi vo Big Moss navo Razoman ja Yeah, man. Ekaritwe ngavo Razomani vachikovhara vachikori vamini aneva autonga vakori pamatombo musindichisto bori ndingasipeze yeah. Nichizama zote bari nditsetse wote unenda tena bachimbiza meka oh na musisetsan au beri bege nendisongo vita madikitani ya uvina nisa hangu inavimima rotakala kotipina nasizana riko mingla hava basina zingina yeah. Nilibuwa viwe Mamatongo Nilibuwa viwe Mamatongo Nilibuwa viwe Mamatongo Nondiva nsatubegwa kalino namfuna nsatuswika kalino ngazwa kambana na zviniwa visa shoti kadzimu vashu ndianilibuwa nendiwa veiwe ndidodzura ndiwa veiwe naneya nadzina ndisiyane naneya nachifani ndachitenda ndidodzura ndichinitogomera misi yote maduva wote chipinga chote misi yote maduva wote Nilibuwa viwe Mamatongo Nilibuwa viwe Mamatongo Nilibuwa viwe Mamatongo sote zenda fara sandani zivaka veiwe man oh mpo yanga yote yenenda banayo ivaka veiwe man oh utaruka nyanga ndivo yanga yote ivaka veiwe man oh iya nilibuwa veiwa matongoni man yeah iya libuwa veiwe ba matongoni man oh yes I
Fighter VE evanenga vo Big Boss ndivo Razomane avo ndivo Razomane vakuliva va matombo